apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagbanglo ti kapiyo, tatang. Wag, intig niya antim sa riya day tanak. Nukas ta, imay nagpasyar na anday. At tayo lakad na yung munisipyo. Iso at dimbagas dito'y balay. Ah, kunaklagit din nung nagpasyar dito. Kat saan ang nagpasyar iya balay. Agdardaras mo't nga minapimanaw di may. Maturog ka pa'y kunak ng di na magkayat. Ewan kaya, sino dyan almas nga impos ni bakit mo? Nalmas. At damot nakita nga impos na itipis mo. Ne, jak amuti may papaniti day tatang. No tagaan mo nga taday jay Saludsudak tuman kini bakit ko tatang. Ibagak to kada kayo, noanyat ibagana. Bakit? Agsarita taman. Ay nawaw, apay manan. Asino mo ito nalmas nga in reels mo? Jak amula ka eh. Nakita lang nga impose ti padak a content creator. Iso nga impose kumita. Anya? Viral nga minday takit. Kita akit ado ti views. Unay kan. Apay nga min apakibiyangam ti diskarte mi. Kita ang pati kapsyon mo. Ay na. Awan respeto mi dya tao. Agasem nga ita naka-highlight pa iti post mo. Win atap no ado ti makabuya. Maawatam kumamit ata content creator nga rod ti asawang. Kasta ti content creator. Pagkwartaan nyo ti pimusa yan. Na yung pagkumamot no adda maadal iti post mo. Awan mo't nga raw tadakas ti intensyon mo. At tuwin timpawit yo si Milya tatang. Ay nagyaman aklaw na anak ka. Manungay ti bayadak keng ka. At daudi yo sa nga ribo. Ngam uray di yun bayadan tatang. Ay na, agyaman ak mo kasta anak ka. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Ay unggayam, nakasaritam ni bakit mo no tagaano di impos na analmas. Di na kanumot amo tatang. Ay nawaw, nagpositikas jay, di naman am mo dya tao. Un nga raw, iso ka nga raw ti viral tatang. Gagangay ka no ti content creator ti kasjay. Mangipupos iti kumkumporme. Ay nawaw, anyan tulaang ti panunutin ti pamilya dyan almas no kastalaang. Jak ka mo tatang. Jak amo ka nagiti content creators. Saan mo't kid nga aming ta dalata mo dagiti content creators amayat ti content da. Nga madamot lagi ti feeling content creator nga awan usto content na. Ay wan, kasla dalili ken betay. Kasjay ti mayat asurutan ni bakit ko tatang. Talaga sariling sikap ti content da ken adda pay maadal dagiti viewers. Saan da taktakawan ti content ti sabali a content creator. Ni Rafi nga'y nanang. Awan pa'y mo't anagawid, pilaran akaw. Ay nawaw, awan pa'y anagawit ko nam nanang. Kanurabiin, itay alas 5 pa'y anag-out day jay iti trabaho na. Awagam man kiday. Itay pa'y awagak ngam di mo't sumungbat. Napanan na ngay nga road. Agriring mo't ti cellphone na. Namangan no nakikaru balaeng. Saan na nga ugali ti makikaruba asaan ang nagpakada nanang? Wano saan, amangan no addabiit na panan na. Sa bagay amuna mo di day jay ti agawit. Da kayo magayam na naton niyam. Amangan no nakitkitam ni Rafe. Ay nawaw, apay ni Rafi nana. Awan pa'y nga rod anagawid ka rabiing. Ha, itaman pa'y anarabyan nana. Dayta nga rod ti pagdanagan may kanmanang na. Di yo impadas ngay nawagan. Ang mga no dalaang napanan na. Sigun kanmanang na, agriring laeng mo ti cellphone na. Ay, pasensya kayo nana. Uray siya. Jak amo no ayan na ita. Ipadas yo tagsaludsod ka nagiti kagayem na. Amangan no adam mo da.
Asino di kinasaritam? Ninanaton niyang bakit? Ay, kuna lakit din no asino. Anyat imay na yung baga. Biro ka na ni Rafi. Ni, napanan na aya. Ay naw, sungarod biro ka data di daan mo. Di na kanong pa sumbatan ti awag dakin kwa na. Ay sus, delikado nga rudan. Ano kasta? Unay kan bakit? Adda nobya na day jay. Saan ka de? Diyan ka mo. Sapay la kumaata, nasaya ati ka sa saad na. No sa di naman tiin na. Wano saan? Amangan kit di mo no na aksidente ditan. Negatibo mo tadagos datay ti panunot mo, Rema. Ay naibagbagak laeng. Si kakit di mo't sensitibo ka launay. Nanang! Asino jay imbawag, Pilar? Ni Kapitan Nanang! Katapaya kastamot taon. Anya timbaga na kun kaya. Naaksidente ka no ni Rafi ijay laod, Nanang! Anya? Hindi pa'y kanurabi ngam itala ang anak ita da. Sa dino nga ospital tinangitarayan da iti kabsat mao. Kaya't ko makasarita ni ading mao. Awanan ni Rafi, Nanang! Anya? Ay, Rafi, anak ko! Ay naw, sa dino ti papana. Si kaman pa'y laang ti makaamu kadagiti ubing lakay. Papanam aya. Agpalaudak. Na-aksidente ka no magayam ni Rafi. Anya? Idi ka no pa'y rabi ngam itala ang anak kita da. Kat, anyat aramido mi dyan. Apay ang masapol ang mapan ka na awan mo't lang maitulong mo. Mapanak nga rod ag video. Ay naw, Ag video akmat ang tapno adda maipost ko. anya ka laki di mo, Rema. Na-aksidente lang arudan di tao. Kas tapay latad day ti panunot mo. Na yung pagkumama no da maitulong mo. Sigurado kapag kwartaam lang mananday ta. Ay basta, si kapay laang ti makaamu dito balay. Jay-in na po ya, kitaam, taamangan lumaksat manang. Magipagregla kami, Maray. Agyaman at launay, pare Wilay. Madula ang titawan ni Rafi nga anak ko. Ngam kastoy mo tan tinapasama. Talaga kasta, saan tayo tengel ti biyag ti tunggal maysa? Nagrega laki din ti kastoy. Ubing pay ni Rafi. Ato ti arapaap na itibiyag, pare. Agbalin kay kumanitib kar, Maray. Amok ang narigat ti mapukawan iti miyembro ti pamilya. Ngamawan maramidan tayo. Ta realidad mo na ita masapula sangwan tayo. Numabalin, siyaklat takuman. Di kagsaw iti kasta, Maray. Patsyak nga da plano ti Diyos, iso akas to'y tinapasama. Awan mo't babain mo, Rema. Apay manan. Siyak man ti pagpupuduta mon. Idilit mo manday dyan nga impos mo. Ay nawaw, apay ngamin apakibiyangam amin. Agasem ta naka-highlights pay. Pimusay lang arudan dyan tao. Kaya't kung arod nga i-content, apay aya. Pagkukwartaam ti tao, pimusay. Di ka makarik na, iti konsensya. Mamin ano ka di nga ibagakan ka. Agagangay ti content creator ti kastoy. Noawan na sayat nga ibagam. Aguli makalatang aminun. Mismon to pa'y a pamilya ni Rafi. Awan makita a reels da. Si kapay kitde. Talo lang ang matimpos ko ang video. Wen angam agbaling ka kumamat a sensitibo. Cloud chaser kamot amay sa. Kaya't mo ti sumikat iti kas tawagas. Di mo nga min amo ti kayat asawan ti content creator ako nada. Iso akasta ha. Content creator ka. Gumawan mo't nga ro ti usto a content mo. Ay nawang. Kas tagayam ti content creator ita. Ay nawaw, awanan ba in mat DJ Arema? Apay ni Rema anak ko. Agasam nga iti in reels nakik din ni Rafi. Anya, Itala ang anakitak dagito'y apos na. nan kita man. Aday tani Kita amana nang. Noan niya mo nga tati intensyon na Apay akas tamot ti content na. Kita am na nang. Naka-highlights pay. Na, ay, ibagam ta i-delete na day tapos na. Talaga akasaritak na nang. Awan karbangan na amang ipos iti kakasta. Insensitive mo't day a content creator ko no. Kasta ay adagiti content creators ita. Saan mo't kit di nga amin nanang?
Adala ta dagiti content creators amayat ti content na. Ngem adala ta dagiti awanan respeto apag kwartaan dati pada da a tao. Uray pimusa yon. Pangasim ta i-delete mo dagiti a video mare. Anya a video? Amin a video maipapan iti pan naka-aksidente kan pan nakatay ti kapsat ko. Siyak mo tinang video kadagi jay Apin nga ipadelete mo. Kastalat ta nga rodan. Pagkukwarta am di pimusa yan. Ay nawaw. Awan karbengam amang ibaga iti kasta kanya. Amok kayat mo ti sumikat ngam saan kumamat nga iti kasta awagas. Irespetom kumamat di pimusa yan Agpanunot ka iti sabali nga i-content mo. Saan kat ajay pimusa yun timapan mo ikon-content. Tapno makita ti kaadwan Saan masapol nga agpost ka. Ngamin, sabali ti marikrik namin no makitkita mi ti kas di arels. Kasla pagkukwarta am ti kapsat ko. Sige, i-delete kunto. Kaano nga rod? Ay nawaw, makauray kamit Kasaritab man ti manugang mo, pare Willie. Apet manugang ka. Ibagam nga idilit na dagiti reels na nga dapa ka inaigan na kin ni Rafi nga anak ko. Apay, in reels na ni Rafe. Wen, kat maditirig nami tunggal makit-kita mi dayjay a video. Nukit kita ag tipos na kat madlaw asaan matla ang a concern. Naka-highlight pa'y. Amuklatan akayat na pagkwartaan ti anak ko apim mo sayon. Di ka madanagan, Maray. Kasarita kida may papaniti day tabanag. Agyaman ako na pare. Nakisarita ngamin ni Pilar kan kwa na iti kalmaan. Ngam agpatangken. Ibagam man mo tagbalin ko maasensitibo. Pudno ka day, ngayon reels ni bakit mo ni Rafe. Wan tatang, adukit din ti views na. So, lagayam Apay ka di tatang. Kinasarita nak nito niyang, kat nagpakpakaasi akasarita kano ti asawam, ta idilit na tipos na. Idi pa napalabas nga aldaw nga ibagbagak nga idilit na. Nga magpatanggan tatang. Gagangay ka no ti content creator ti kasjay. Wala, ngam ti mismo a pamilya ni Rafi, ti mangipagpadilit iti dayja a video. Awan daddo mga i-content na ya. Jakman amoy tasawak tatang. No kayat na tagbalin a content creator. Agpanunod, iti sabali nga i-content na, saan kita dagiti na aksidente, ti mapan na ikon-content. Day tangaro tatang. Santo pa nga i-reels ti pamilya ni Rafi tinapasama ken kwa na. Ni Re mapaikit din. Agrik-reklamon dagiti kabagyan ni Rafi. Numabalin kat i-delete mo kano day post mo. Una yan dagita atat tao. Saan da makaw-awat? Agkita ka laangan iti sabali nga i-content mo bakit? Saan atay jay? Saan pa nakamove on ti pamilya na itinapasamak iso akas jay da? Irespetong kumamot ati kayat da. Kasano nga iti earnings ko mat? Saan kumata earnings mo ti pampanunutam? Amumot apim musay niya tao. Saan anasaya ta pagkwartaan ti pupusay na? Ay naapo Aguray da kumamot tapag panunutak pa'y anaimbag. Ado ti views ko kadagi jay a video ka. Agpatangkan mat ni misis mo. Di kayo madanagan. Siya akong ti makam mo. Anyat aramidam. No di na kayat nga i-delete. Siya akong ti mga ramid. Kaano nga rod? I-timing ko lang. Agyaman aklaunay. Pasensya ka no dagulitak. Sabali mo nga mintiriknak tunggal makitkitak ti kasjay reels na. Sakit kasjay pa'y ti kapsyon na. Ang mga no inton madamdama kat agpusmat dagiti pada na a content creators iti kasjay. Siyak ti rumbang agpasensya. Ngamin, nagbidot ni bakit ko. Feeling content creator talaga. Yes! Awanan nanang! Tiyan niya. Naidilitan ti reels ni Rema, maipapan iti kapsat ko. Ay, naimbag mo ta indilit na. Ang mga no nilakay na tinang idilit nanang. Nga ta. Wo nanang, no ni Rema ngamin kat talaga adi na kayat ama idilit dayjay. Pagkukwartaan na, ta content creator kanu nga rod. Saan mo't adakas no iso kat content creator? Ngam saan kumaakas jay ti ipos na? Adda kumamo respeto na akada tayo anapukawan iti ipatpatag iti biyag. Day ta nga rod nanang. Day ta ti parikot iti duma a content creators ita.
Saan dan sensitibo. Napatugan ti views kadakwada. Naimbag pa iti daduma a content creators dita. Talagang ikarigatan da ti agpanunot iti content da. Ken adda respeto da iti pada da tao. Kasjay ti mayat nanang. Awan ti baboy, iso abangos latan ti ginatang ko. Okay lang, deta. Tinapatag kat adda. Ay nawaw. Apay nga dakan ka ti cellphone ko. Adda yung delete ko. Anya? Tapno awanan ti Riri. In-delete kong ti video ni Rafi. Ay unay kan lakay. Di ka agpampanunot mo. Tapno awanan ti Riri kunak lang arudan. Apay nga yung delete mo mo. Saan pa'y ana i-pay out day jay? Kunak tupay kay. Pagkukurtam lang da dya video. Ay awanan sayang ti bannog ko Arturo. San ka alapdan no kahit mo tagbalin na content creator? Bakit? Nung kitaam ko ma, time ton sumarunaw, san atilay pupos mo? Nang runa pa no san kayat ti pamilyada? Agbalin ka sensitibo, kan agpanunod kay ti content ang maipanakil mo. Ay nawaw! Saan adakas ti agbalin a content creator? Ngam agbalin ka kuma a sensitibo kadagiti ikon content mo. Di mo rubang a pagkwartaan ti padam a tao. Respetuam met dagiti masaknan tapno awan ti rumso ariri iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agawit na yun, Diego Lakay. Makaturturo ganda iti ubing. O sige, mabidlang tagpakadak kadananang kantatang. Agawaam Wen, mabidlang dati bakit? Umuna kayo ni Tilugan. Bagkatamton dagiti gamit tayo. Wen, siya kung timakamu ka na kita. Ayun gayam, ti shoulder bag ko, nalipatak mateng. Alaak to. Okay, agawaam sumaruno ka adagos. Di nakamanin pagurayan iti mabayag. Ang mga nointon madamdamakit isambot yung manin ti agi-istorya dita. Diyak kayat ti marabyan, ha? Ay nawa, huwag mo na lang arudan bakit? Agawid kami na nanang. Makaw-awid mo ito nagitubeng. Agan-anad kayo, anak ko. Una nang. Ay gaya. Ikan kayo ti kwartayo. Ay nawaw, saanin anak ko? Tapno na igatang yu iti bagasyo Adupay mo ti bagas may kinitatang yaw. Ay nawa, awatin nyo kit di ti kwartayo nanang. Sigurado ka kaday? Siyempre, Awan ka di pangusaran nyo iti kwarta. agsweldo ak tumanan intong katapusan nanang. Masukatan tumanan. Agyaman aklaunay anak ko. Agyaman tauray saan kaming agdawat kinitatang mo kat malagip mo ti mangtad. Ta responsibilidad kayo matla ang adadakil ko. Ala, agrubwat kay nga rudan. Paypayapayan na kamutan ni bakit mo. Anya jay nakita nga inyawat ti anak ta, Vilma, bakay? Kwartan samot day jay. Kwarta nga agpaysaw lakay. Igatang takano iti abastuta. Ay nawa, apay nga inawat mo pa'y laang mo. Ipilit na mo ngamen. Ang mga noad na maibaga ti manugang ta. Di bali ata saan tamot adinawat lakay. Sa maysa, saan magki di akanayon. Narigat ti makiap apay ti manugang bakay.
Amok day talakay. Maawatan ba't siguro ni Lore? Kasanulangan no saan? Adamot yung kinkwana ah. Anak tamat ni Jigo nga asawa na. Kan saan tamat nga abusadaw. Wala ngam di mo amo ti taray ti panunot di manugang ta. No kita ngamen. Kasla sa bali ti panagkita na kadata akatugangan na. Itay pa di nakasarsarita ba kay? Ada ka di parikot mo? Ay nawaw, di ka makarik na ayan, Diego. Awan mo't amok ang nagapaan ta. Anya jay nakitak nga inyawat mo iti inam, ah? Kwarta day jay, saan ka di? Ah, dayjay ka di? Wal, nang tada kiti pang abastuda kin ni tatang. Oh, makitam day tangar aramidam. Ah, anyat kahit mo asawon ba kay? Imbes agastusin ti pamilya tayo, saanin ata inted mo mo't iti inam? Saan mo't akanayon amang tada kadagiti dadakkel ko? Ta saan mo't ama nagdawat na ng kintatang ko? Ay di ka nagpalawag. Diyak tayat amang ti uray anyaman a palawag mo. Ay nawaw. Makapa-stress ka launay. Nang tudaklaan kadagiti dadakkel ko? Kasta mo't hindi managsasaong kanya. Paritan nakmutin at tumulong kadakwada. Nay, napudot man ti ulo mo, Lore, anak ka. Apay ka, day. Makapaasar day at Diego nanang. Ay, nawaw. Apay ni Diego, anya ti inaramit na king ka. Agasam nga itainikan na dagiti dadakkel na iti kwarta. Nakitak nga aday nyawat na kininanang itay. Ay, unay ka na nakkaw. Natural amang tad ni Diego. Anya nga'y kat dadakkel na matdagitay. Una, ngam isuda pa'y amakin innagaw at damot pamilyan ti anak da. Ay, saan anasaya at ti kasta ka panunutam, anak ka? Dakals ti agim imo. Kasanulangan ngay numairwam da nga agdaw-dawat iti anak da. Kasano kami met ngay a pamilya ni Diego nanang. Kas makitak, saan met nga agkurkurang ni Diego kada kayo a pamilya na. Ay, basta. Ay, saus. Tratuam anasaya at dagiti katugangam, anak ka. Panunutam, ano mga sawan tumat dagiti anak mo, si kantumat ti maadaan iti manugang. Kaya't mo kaday, akas tamat ti trato ti agbalin a manugang mo king ka. Ay, gusto nanang, agsardan kayon. Di yung maawatan ti kayat ko nga ibaga. Ti kanyak laeng, kat di mo paritan ti asawam at tumulong kadagiti dadakkel na. Dakes ti kasta agalad ti may sa amanugang. Nagsweldo kayo ka din, Diego. Wan ba kay? Itad mo ti sweldom kanya. Oh, kompleto ka di dayto eh. Wan, kompleto day ta. Ne, apay ngay akas lakurang. Day talagang ti suldo kiti binulan. Apay anak sayan. Kasta talaga ah. Amangan mo't no adda indulin mo a kwarta dita. Awan na. Apay kumaamang iduli nak ngay. Siguradom lang ang apod no ti bagbagam, Diego. Ada ka no sumangpit a bagyaw, Norman Lakay. Wan nga rod bakat. Isut pagsasaritaan da dita waiting shed, idilim mabasak itay. Napiksa ka no, pay. Wan nga rod. Ay, madanaga na kadagiti natang amulak bakat. Barang ilisyan ti bagyaw, Lakay. Wan nga rod. Kaasita pa'y numabangkrap man ng ti gardenta. Awan sa baling nga aramidin ta no diket ti agkararag. Aywon gayam, nakitam ka day no nang lukat ni Mari Carla. Wan mate. Nakalukat ti store na itilim mabasak. Apay ka day. Mapanak gumatang iti abasto talakay. Amang ano napiksa ti todo na, narigatan. Aday gatang ba? Kinisayak ti kwartang inted ti anak ta. Mala. Mapan ka nga ruday. Kailangan ka ba alam abagkatin ti katangam. Di mo man sobraan. Adalabit pa panakbakay. Ay nawaw, sa di manan. Mapan ko sa rungkaran dagiti dadakkel ko. Amumay, napigsa ti bagyaw. Amangan ko naknuan nyamot yung tinapasama kadakwada ijay. Kita ama, Tiyan niya. amangan no ited mo man amin kadakwadan tinabatbati a kwartam dita. Una yan, Lore. Ununaan kan, taamok ti ugalim. Di mo unay timangted kadagiti dadakkel mo. Taamangan no mairwam da. Suruan nakmutin nga agimot. Praktikalak laan, Diego. Awan no ited mo ti kwartam kadakwada. Anya ngay matigastusan tayo, no kasapulan tayo ti kwarta. Amom, Lore.
Jak ammo, no apay aparparitan na atumulong ka dagiti dadakkel ko. Kat sa anak ba't nga agkurkurang iti pamilyata? Kumusta ti mulam, norman lakay? Logi manan baka. Napirdi amin. Amangan kunak no adapay namnama. Amangan no makarecover dapay. Awanan bakit? Masapul nga agmula manan. Nagigidan mutan. Ngarap, apektado ti balaya pag nanaidan takin ti mula ta. Kasano pa yan dayta? Nanang! Nanang! Ada ka! Nay, si ka magayam jigaw. At tugaw ka anak ka. Kumusta kayon? Ay, parikot may arod. No kasano nga agrugi kami manan anak kaw. Napirdi ti mula mi anatang. Agraman ti balay. Napirdi mutan. Masapol ang maipatarimaan ti bubong na. Ikan kayo pa iti kwartayo? Saanan anak ko? Amangan no dapay maibaga ti asawam? Ay nawa, abay kumakit responsibilidad kayo matkin nanang. San adakas no kayat ko ti tumulong kada kayo? Di bali ta saan kumat abay-bayan ti pamilya? Tatang, aganos kayo pa ilaang. Wan, di na kang pakadanagan iti inam anak kaw. Gastusin nyo ti kwarta nga inted ko kada kayo. Ipatarimaan nyo ti balayo at dinadahil ti bagyaw. Ay nagyaman kami iti tulong mo. Medyo madanagan lang anak ko. Ay no, anyalaw na ti pagdanagan nyo ayan. Huwag na, tamangan no, apaan da ka ni bakit mo. Tas ano mat anay bagayo ti kasta tata? Marik na may ken madlaw mat ken bakit mo. Tunggal adda ited mo kada kami, ket madlaw asan anaragsak. Di ulatan ibagbaga nga ikan kayo tata. Numasapol nga ilimod tayo, aramidon tayo. Sa balimot nga minti ugali day di alurin maminsan. Numaamuan na nga, di mimod kayat nga agapa kayo nga agasawa, agapulain kada kamay anak kaw. Nubilang man tamamuan ta asawak tatang. Siya kunti makaamu agpalawag kingwana. Adaman inyag ko nga bastoyaw, nanang. Ay nawaw, binulan mutan amang mangted ka anak ko. Aguli magkailatan, nanang. Hanya, Di ulatan ibagbagakin bakit ko ti may papan kadagiti it-itit ko kada kayo. Nasurok makatawon mo't kit di nga isutar aramida. Kat di namot na amuan. siyak ti madanagan anak ko. Ay nawa, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo. Ngawan ti rumbo nga pagdanagan nyo. Ilimod tayo, tanong maamuan na. Sigurado aparitan na katumulong kada kayo. Wenang, Basta, awatin nyo dahito yung groceries kin kwarta. Para kada kayo kin tatang. Anyat ar-aramidam, Lorey. Agim imbestiga ak nanang. Agim imbestiga. Sa bali nga minti madlaw ko iti asawak nanang. Ay nawaw, anya mananday taaya. Adda nagapaan yaw? Awan mo't di. Ngam panagrik na kat adda ilimlimod day di adjego nanang. Anya? Iso nga gimbestiga. Tapno maamuak man no anya day taapalimod na. Ay unay kan anak ko. Pagpanunutam mutan iti dakas ti asawam. Girl instinct ako nada nanang. Jack amuking ka. Ay, Diego, agpudno ka man kanya. Kanya ti kahit mo nga ipudnok kin kaya, Lori. Mano, ti itid mo ak kwarta kadagiti dadakkel mo, Kwarta? Ay, nawaw, di ka man agin didiam mo dita. Ammo, ti may papan iti palimod mo. Jak ammo no anya apalimod tay bagbagam. Inlimod mo, ti may papan iti kwarta nga itid mo kadagiti dadakkel mo. Ah, anya? Mas daaw ka siguro, anya, no kasano anamo. Ibaga man lang ti pudno. Inlimod ko ti may papan iti day tabanag. Ngamin, amok aparitan na atumulong kadakwada. Asino ti saan ama kaungat iti kastangar aramidam, Asino matisan ama umay ti kasta nga ugalim. Manumat lang ti may itid ko kadananang kentatang. Napay asakitim pay laang dayay. Anya, Tapno ibagak ken kalore, responsibilidad ko dagiti dadakkel ko. Ket no kontra ken kaday ta plano, di nak malapdan lore. Di nak malapdan at tumulong kadagiti tattao ang nagsakripisyo. Tapno laang maragpat ko dagiti rapap ko. Ay
Ay na, saan ngamin anasaya at aparitam ti asawam at tumulong anak ko? Ay nananang, noawan na saya at nga ibagayo. Aguli mo kay latnan. Nagado ti pampanunutat ita. Pangaasiyo, tadi yun na yunan pa'y. Si kamot lang ti mga stress iti bukod mo abagay, Lure. Pangaasiyo man nanang. Libre lang ti agbalin anasaya at amanugang anak ko. Di ka makarik na iti asay kadag iti katugangam aya. Napatpatag ti pamilyak nanang. No kasta ti kapanunutam, awan lat amukon. Amangan no iti saan nga agbayag kat sinaan na ka ti asawam. Anya? Ay na anak ko, respetuam dagiti katugangam anang padakkel iti responsable nga asawam. Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo idaimutan, tadumteng to ti aldaw asikan tumot ti maaddaan iti manugang. Ni nanang. Dayta ti pudno anak ko, kat no dumteng tuman dayta nga aldaw, kayat mo kaday akas tamot ti trato dagiti manugang mo king ka. Lakay, nagsweldo kayo ka din. Wine, apay ka de. Muto yan, tasyak ti mangi budget. Anya? Di ka madanagan. Ngamin, karaman dagiti dadakkel mo iti budget tayo. Ha? Inayon ko ti allowance ken abastuda. Sigurado ka de? Una, siyak to ti mangitulod iti abasto ken allowance da inton bigat. Adda trabaho, saan ka de? No kasta, o kailangan kan ka? Di na kun paritan na tumulong ka na kwata. Wala kay. Husto ni nanang. Dakes ti agim imo. Ay na, agyaman na klaunay bakit? Nalag-anang tirik na kiti kasta nga imbagam. Para kada kayo nanang. Anya ngay dagita, Lori, anak ko. Ay nawaw. Anya kumapay ngay nanang. Abastuyo kini tatang Ha? Ang gayam. Adda pa'y nayon na akwarta. Igatang yu kadagiti masapsapol yun no addaman. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta. Addamat ten na i-budget para kada kami nanang. Nagsweldo ngamin ti anak yo. Iso na panunot ko ti mangtad kada kayo. Ay na, agyaman naklaunay Awan anyaman na nanang. Mala, agpakada akmat laang. Agkapi ka pa'y anak ko. Agyamanak nanang, ngam inton maminsan tulaangan. Agdardarasak ngamin. Agyaman na klaunay bakit? Ay nawaw, para iti anya lakay. Agyamanak, tasaan na kun aparitan at tumulong ka dagiti dadakkel ko. Siyempre, Agyaman na klaunay, tamaawatan nak bakit? awan rumbang apagyamanam lakay. Husto ka. Responsibilidad mo dagiti dadakkel mo. Iso arumbang laeng atulungam ida. Saanin na masapol nga gilimod, kan agulbutak ken ka bakit? Pasensya kan lakay. Bidot ko day jay. Nalagan unay tiriknak nanang. Unmat nga men, talaga analag-an tirik na no awan maagrabyadong apadam a tao. Saan laeng adayta? Naragragsak pa'y ti panagbiag anak ko. Wen nga rod nanang. Naimbaglaengan ta sa andak aginura dagiti katuganga. Agyaman ka ata nasingpet dagiti dadakkel ti asawam. Wen nga rod nanang. Banag ajak inikan iti importansya idi. Tinapatag ita ket na ameris mo dagiti bidot mo anak ko. Ket sapay la kumata saanen amaulay ti kasjay. Saanen nanang? Saanen apulos ta nagbalbaliwakon. Ket agyaman nakmet unay kadagiti kanayon apam magbagayo kanya. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong? Nulakit dida saan da ka nga abuswan? Kan amudamat at tulungan ti bagida. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.